Amen. Praise the Lord. We are here today to pray and worship God. Amen. Good evening po, Pastor Bro V and our Patriarch Pastor June. Amen. Let us pray for them as they are currently po sa Manila MBBE for the Bible mode po. Amen. At so all our pastors, preachers, brethren, and both online sa Zoom po natin and on-site sa mga congregations. Amen. Welcome po sa ating service, and let us start the service through singing. Amen. Let us all stand as we sing praises unto the Lord. Amen. I believe nga madami pong struggles and adversity sa linggong ito. But we must tell those things to Jesus. Amen. Tell it to Jesus. On to you now. Are you weary? Are you heavy hearted? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you grieving over joys departed? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He is a friend that's well known. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Second verse. Do the tears flow down your cheeks unbeaten? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Have you sensed that two men's eyes are hidden? Tell it to Jesus alone. Chorus. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He is a friend that's well known. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Last verse. Do you fear the gathering clouds of sorrow? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you anxious? What shall be tomorrow? Tell it to Jesus alone. Chorus. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He is a friend that's well known. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Amen. We told them to Jesus. Now we must face those challenges because we are born to win. Amen. Born to win. On to you now. Born in the world of sin, hopelessly lost, no peace within. Searching for love in a world of hate, no way I could win. Amen. Then the Savior came my way. It turned my darkness into day. And on that day I was born again. Praise His name, I was born to read. Chorus. Born to read. Hallelujah, was born to read. I'll never give up, never give out, never give in. No matter what Satan throws my way, I'll still go on in Jesus' name. Through His love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to read. Second verse. Since I began to run this race, many the trials I had to face. Mountains so high, valleys so low, and rivers so wide. But there's no need to worry, no need to fret. Things may look bad, but it's over yet. God will go with me until the end. How can I lose when I was born to win? Everybody chorus. Born to win. Hallelujah, was born to win. I'll never give up, never give out, never give in. No matter what Satan throws my way, I'll still go on in Jesus' name. It's love and mercy that knows no end. Praise His
despite those challenges, we might face failures. But let us pray that God will lift us up. Amen. Higher ground is our third song. On the tune now. I'm pressing on the upward way. New heights I'm gaining every day. Still praying as I onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Chorus. Lord, lift me up and let me stand. My feet on heaven's stable land. A higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Second verse. My heart has no desire to stay where thou's arise and fears dismay. Though some may dwell where these abound, my prayer, my aim is higher ground. Chorus. Lord, lift me up and let me stand. My feet on heaven's stable land. A higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Third verse now. I want to live above the world. No Satan's darts at me are hurled. For faith has caught the joyful sound, the song of saints on higher ground. Lord, lift me up and let me stand. My feet on heaven's stable land. A higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Last verse now. I want to scale the utmost height and touch a gleam of glory bright. But still I'll pray till have I found. Lord, plant me onto higher ground. Chorus. Lord, lift me up and let me stand. My feet on heaven's stable land. A higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. There are a lot of things that we can thank God for. Amen. There is so much to thank Him for. On the verse now. When I look around and see the good things He does for me, I know I'm unworthy of them all. But His blessings He freely gives, I owe my life to Him. I've got so much to thank Him for. Chorus now. And I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. And now you see how He's been so good to me. And when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him for. Second verse. And sometimes while on His way I kneel and I stop and say thank you, Lord, for all You've done for me. And one day I'll reach sweet heaven shore of bliss. Just let me kneel once more. I've got so much to thank Him
the Bible mode, O Lord. May you keep them safe and agbalin da kumaapong blessings kadigiti kabsat apo. Every part of the service apo. Dito nga apo tidawatan mi, tinagan na po Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you very much, Sir John Paul. Mabalinta yun ti agtugaw kakabsat. All right. Good evening to everyone. Stamat kiti digiti papastors tayo. Kanigiti pamilyada, kadagiti kakabsat, ngadat kadagiti sanctuaries, kadagiti na duma-dumang avenues nga mabalin nga pakijoinan da kakabsat, iti service tayo iti da ito nga rabi na imbaga rabi amin. Intayo kakabsat iti panagkararag, I believe this is one of the most important time for our service tonight because this is a prayer meeting. It is just but proper that we need to spend most of our time in prayer. So at darigiti may post kakabsat, kadagiti screen tayo, nga iso digiti prayer request. So ti aramiden tayo kakabsat, mangala tayo iti prayer partner tayo, yan naman tiyan tayo, sanctuaries, or whatever else, ngayon tayo kakabsat kata mabalintay nga makapagkararag. Okay? So hantay nga baybayaganan, hintay nga rod amin iti panagkararag kakabsat.
Amen. Praise the Lord. Na-enjoy yung matlang di pa nagkararag yung kakabsat? Amen. Nga po Diyos ti may daydayaw. Alright, so kadagiti announcement kan acknowledgement tayo kakabsat. Muna iti amin. Pag-pray tayo kakabsat iti ayayatan tayo nga senior pastor because tomorrow he will be preaching in the evening service, sakbay iti main challenge kakabsat. Iso iti sarunwan ni Pastor Benny. Katitat tayo malam, kat nakaimimbag ti Apo. Blessing kakabsat, nag-preach ti pastor tayo, kakabsat, patriarch tayo. Amen. Nagbuya kayo matlang kakabsat? Oh, praise the Lord. And then into nabigat, antay liplipatan, nagbuya tayo para DJ main challenge kakabsat. Oh, praise the Lord. Talagang binanatan ni Pastor that time. Amen. Okay. So, damat digiti birthday celebrants tayo kakabsat, kat makipagragsak tayo kadakwada. Umuna dito, idi January 13, idi Lunes, we have Brother Michael Aquino of Bacara, Sister Raquel Acob of Lawag, Sister Nicole Martinez of Dingras, okay? And then idi Tuesday, January 14, we have also Brother Isagani Kadjente of Bacara. And then itatta kakabsat, January 15, Sister Nina Laurelio and Brother Pantaleon de la Cruz of Carwan. And uray awan nga na ikabil dito kakabsat, hantay nga mabalin nga malipatan. Ito, okay? Ni Ma'am Love Faith. Happy birthday, Ma'am. Antay damdamaganan, numanot tawanan. Aya, kakabsat. Kata, iapod Diyos iti mangi bless ti biyagyo, kan masadadapay nga maaramat na kumapay para iti trabaho na. Idi Tuesday, mat kakabsat na iti wedding anniversary tayo. So the Mr. and Mrs. Ryan Duldulaw of Bintar. Alright, so kata di kita kakabsat, di kiti nag-birthday, kan kastamat nga nag-celebrate iti wedding anniversary ta. Okay? So, i-acknowledge tayo mat nga rodigiti kwa. Some participants kan nagiti dat dumapay nga kakadwa tayo kakabsat nga naka-join kanya tayo. Yung muna tayo nga acknowledge iti main church tayo, main sanctuary, HBBC Bacara, kat kadwa tayo dito, idigiti kakabsat ijay Bintar. Alright, napanan digiti kakabsat Bintar. Jay, okay. And then, we have also HBBC Lawag. Ayon, praise the Lord. Amen. Okay, HBBC Pasukin. Amen, praise the Lord. Apay at gurayo ti may sakan may sa, Sister Vena kan Sister Cherry. Adayon sa unay dati ba ito Batak Paway Outreach. Amen. Praise the Lord. Awan digiti adults tayo. Awan. Ay ningkwa, digijay. Amen. Praise the Lord. Dingras. Amen. Praise the Lord. And then, we have also HBBC Claveria. Amen. Praise the Lord. Naimbagarabiyo amin, kakabsat. Han nga nalamis di Dan? Aman, nalamis pa lang na eh. Oo. Lasam. HBBC Lasam. Amen. Praise the Lord. Ayan. And then, intayo iti abroad. Alright. Australia, Maine, we have the Los Santos family. Awan damat jay. And then, we have Brother Dexter and family. Ay, andun sila. Ayon. And then we have also Brother Nielsen and Sister Jonah Faye.
And then in Canada, we have Sister Risa Akibay. And then we have also, oh yan, tadami ng kagabsat. Oh. Kitty Local, Sister Lowy, Lista and Ma'am Norma Simon, Ma'am Marites and Angelo Martinez. Okay. Alright, so tumagdar tayo amin nga rod, kagabsat. Kablawan tayo ti maysa ken maysa as we sing our welcome song. Amen. Watch it now. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be. A family always there to be strong. Be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. We grow in love, and may we always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on. To be strong, and to lean on. To be strong and to lean on. Amen. Let us all be seated. Our
Amen. Let's sing one song before we proceed. Amen. A great is thy faithfulness. Let us all stand as we sing that song. Great is thy faithfulness. On to you now. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, the forever wilt be. Chorus. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hands hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Second verse. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Chorus. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hands hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Last verse now. Pardon for sin and the peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Chorus. Great is thy faithfulness,
Amen. That was rendered to us by the general choir. As we proceed and hear the message of God, let us all stand as we sing one song, To God Be the Glory. Amen. On to you now. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Last verse now. Great things He hath taught us, great things He hath done, and raised our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Let us remain standing as we welcome Pastor Versabalia, the resident pastor of the HBBC Pasoki. Dakkel ito yung pulpito. Magarabi yung aming kakabsat. Kasi tatakder tayo, alante digiti Bible tayon kakabsat. At makipaglukip kayo kanya kay Philippians chapter 4. In your Bible, that is in page 1324. Philippians chapter 4. Are you there? Amen? Okay, verses 6 and 7. This is a very familiar verse. Basahan tayo iti Ilocano kakabsat. Di Ingles katadat inti monitor tayo. Kantap no maawatan tayo nga nasayaat. And as we read the passage, let's try to meditate and internalize in our heart and mind. Okay? Marugi tayo verse 6. Alright, agagad tayo. Ready, begin. Di kayo madanagan iti oray anya, no diket dagiti isu amin babaen iti kararag, ken araraw agraman panagyaman, may pakaamu kuma kadagiti dawdawat yu iti Diyos. Ket tital na ti Diyos, alabsan na ti amin apan nakaawat, aywanan nanto dagiti puspuso yu, ken dagiti panpanunot yu, ken Kristo Jesus. Kararag tayo. Apo, agyaman kami kidetoy saom nga binasa mi, ket pudnula unay apo, nga jay panang basa milaan ket mangteden apo ti inanama ken bangar. Tatiga po na o Diyos, kiragito'y panawin apo itatang pagbibiyagan mi, ket adu digiti banag nga mabalin nga mangagaw apo itatensyon. Adu digiti banag nga mabalin nga mangpakapoy itirik nami ken ti pamati mi apo. Ngam nakalawlawag apo kadeto'y apo Diyos nga saom nga binasa mi. Ngano anyaman digito'y nga banag nga pagkasapulan mi, banag apo nga pagkulayawan iti panunot mi ken puso mi apo, katada iti kararag nga mabalin mi apo nga pagkamangan, pagtaklinan, pagtarayan apo ket isu iti mangted kada kami iti bangar ken inanama. Bendisyon ang mga rod apo deti adalan mi itatta nga rabii
may panggap Apo iti panagkararag, ket sapay taasan lang Apo nga dumngeg, kada kami Apo, no di ket di Apo Diyos, masursuro mi Apo nga padasen aramiden ken pagbiagan Apo, tapno marik nami Apo no kasanot panagtrabahom, kanuan niya ti mabalin nga kabailan, nga aramiden iti kararag Apo iti biag mi. Thank you, kuray pay dito pribilehyo, ngayon pay mo Apo Diyos, babayan Apo iti senior pastor mi Apo, tapno iti kastagat, maramat Apo, tinanong mo nga biag, nga mabalin Apo, nga mang-encourage, kan mangi danon Apo iti saom, kadagiti Apo nga anak mo. Dawatag nga tulungan na kadi Apo, kan nakapo iti umiso nga balikas, kan pigsa kadi Apo Diyos iti dayto nga rabi, kan panakaawat mat Apo Diyos, kadagiti agdengag, kadagiti iti kararag ko, itinagan niya po mi Jesus. Amen. May please be seated. Thank you very much. Dito'y panahon tayo itatan kakabsat kat it is already a very informative era. Basit laeng nga click mo, may isa lang click mo, kat itkan na kan iti naduma-duma nga kwa. Mabalintay amin ng tagtugaw kakabsat. Mabalin na nga ka nga ikanan iti informasyon. Alright? So we can have a lot of things and at the same time informations that we could gather kaya ito'y panahon tayo tata. Pero dito'y panagkararag kakabsat, it's not only give you information with regards to God, but also it will give us transformation in terms of our everyday life. Tati panagkararag kakabsat kat it is very transformative. No kunate nga transformative, adu dagiti mabalin na nga balbaliwan. Daytaket pabalin nga iti panagpanunot, daytaket iti area iti rikna, iti area ti anyaman nga aspeto iti panagbiag tayo, daytoy kararag ket mabalin na nga mabalbaliwan amin digitoy. Isu nga kasmay sa nga anak ni Apo Dios, kasmay sa Kristiyano, kan oray dagitay pay saan nga namati ket mamati dapay. Dato'y kunatayo nga rod nga panagkararag. May kanda iti oras kan panawon iti panagkararag. Dagiti Muslim makita tayo no kasano ti kina deboto da iti panagkararag. Oras nga panang-observe da, DJ prayer time da. Okay? So oray pay ka dagiti kunatayo nga haan nga mangsursurot ti sao iti Apo, makita tayo no kasano iti panangipaay da iti oras da iti panagkararag. Much more dapat kanya tayo nga Kristiyano, nga ited tayo kakabsat, iti dapat nga oras, kan umiso nga oras, iti panagkararag, tatiga po na, da tayo, nasursuruan tayo, naadal tayo, naamuan tayo, no anyat maaramidan, iti kararag, iti panagbiag tayo. Kan aminan tayo manuno saan, amu tayo tirik na, kan na-experience tayon, no anyat mabalin nga maaramidan, may bunga iti kararag iti panagbiag tayo. Amen? Oh. Sino kada kayo iti dayto nga lawas kat a answered prayer na? Oh. So amo yun, anyat kayat nangasawon kan anyat rik na, iti masungbatan iti kararag. Amo yun, anyat maaramidan iti kararag. Amen? Oh. So, that you personally, we could experience the effect and the fruit of prayer in our life. Kaya nararapat lamang po mga kapatid, na yung panalangin natin, yung prayer life natin, wag nating kaligtaan yan. Bagkus kinakailangan, every day in our life, we must see to it that we must give importance, the more importance in our prayer life. Because we know personally what is the effect and what can prayer do in our life. So hanlaan nga para iti bagi tayo, para ti personal a panagbiag tayo. Tati pa nagkararag kat hankumat lang agkararag para ti bagi me. Agkararag ka para sa bali nga tao, para ti church, para iti pastor, para kadagiti gagayem mo, para kadagiti kaugraam. That's why prayer is a general thing. Prayer is not only intended for us, but prayer must be done for everybody. Alright? Iso nga, tiday ito nga rabi, kaya't ko ti makisarita kada kayo, no anyat mabalin kan kabalinan nga aramiden iti kararag iti panagbiag tayo. Alright? What prayer can do in our life? So kas kuna kita tayan,
hantay laeng ko mga maapresyar, DJ panang sungbat niya po Diyos kadagiti kararag tayo. No di kat di, mas adadda ko mga maapresyar tayo, DJ proseso, kan DJ oras, nga panagkarkararag tayo, sakbay nga inted ni Apo Diyos, sinong bata ni Apo Diyos, DJ, karkararag tayo. Amo yun naman minsan, na may mayat, DJ Riknana, DJ panakis-istoryam, tanong nga magis-istorya ka kat you try to open everything. Hamu mapupuutan, aglalon na panatagan, DJ Riknamon, kan naalam ti Riknamon ki DJ tao nga kasarsaritam, hamu mapupuutan kat adun dagiti mai-open mo kang kuana. Adun dagiti mai-isngaw mo kang kuana. So in that way, ijay mat nga kas kuma iti panakisarsarita ta iti Apo, the more we spend our time talking to God, hantay mapupuutan, adu talagang dagiti mairwar tayo, mai-isngaw tayo iti Apo, babaan iti panagkararag. Kat ito nga makita tayo, kadayjay nga oras, nga agsarsarita tayo iti Apo, is-isngaw tayo, pour out tayo, sinasabi natin sa Panginoon, ano man yung mga bagay-bagay sa buhay natin, sa mga pamilya natin, so lahat sa aspeto sa buhay natin, hindi natin namamalayan, alright? We could already pour out everything to God, kung ano man yung mga bagay na nasa sa atin. So, ije nga mariknam, kalpasan na, nga makisarsarita kanto iti Apo, sabsabalin to the riknamon. Umuna, adda iti bangar. May kadwa, di pa nga barwanan nga, pigsamanan nga, may experience mo iti panagbiag mo. So kanya tayo, iti panagbiag tayo tinaldaw-aldaw, aminin tayo manuna saan kakabsat, it is very toxic. Uray no estudyante ka kumalaeng, nga kunam nga limitado, DJ pakaaramatan ti panagbiag mo, iti panagbasam, classmate mo, teacher mo, okay? Numaminsan je bagimpay. Alright? So makiknam nga talaga, very toxic, very pressure. So how much more kada kayo nga parents? Oh, parang kayong mga nanay. Alright? So sa loob lamang ng bahay, pag sinabi mong, kahit sinabi mong plain housewife, yung pagiging plain housewife mo, napakaraming gawain yan. Alright? Napakaraming labahan, napakalaking bahay na lilinisin. Alright? Maraming mga miyembro ng pamilya na ilutwam, kadadad dumapay. So it is very challenging. So han mo mabalin nga mailibak jay kinapudno, nga tinaldaw-aldaw nga panagbiag, may experience mo dati kuna tayo nga panakabannog kan panakapnumet. Oo. Iso nga, uray pa'y kanya tayo mat nga tatang, sabali mat jay challenge ti panagbiag tayo. Numampay kadwan na, ti may nga turong ti panunot tayo, it's more an trabaho, okay? Pampanunutan tayo no anyat agserbi jay balay, nyat masapul jay balay, nakatutok tayo ti trabaho, and so on and so forth. Ngam no maminsan uray no trabaho kuna tayo, at dalat ta dagiti challenges jay padam magtrabaho, jay boss mo, kadadad dumapay. So, dito nga makita tayo, hamo mabalin nga maikat, nga daytoy panagkararag, dakkel iti usar na detoy, iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo kakabsat. Alright? Iso nga, no kasanot pa nakakitam, kaya di obligasyon mo iti panagbiag, san ko mga isot pa ka-overwhelmam, kat malipata mon iti Apo, nga dati Diyos, nga mabalin mo nga paggisngawan, pag-ipur-outan, pag-i-unloadan, kadagijay banag, nga detalye ken anyaman nga issues ken concern iti panagbiag mo. So laglagipon tayo nga nalawag dati kunana dati binasa tayo, di ka madanagan iti uray anya. No diket dagiti isu amin babaen iti kararag. Take note isu amin. Isu nga hantay nga sulsulitan iti agkararag kakabsat. Takunana ti Bible, isu amin. Oh. So deta 5 minutes kakabsat, hamo maibaga amin nga sitwasyon ti panagbiag mo, detalya ti panagbiag mo. No je personal laeng ko mga bagim, ti kararag mo, hanga umana je 5 minutes, te ngarod anak mo, te asawa mo, te trabaho mo, je churchsen, malaksid, no datayo, masursuro tayo nga ikan ti sistema ti prayer life tayo. Alright? Tapno at least, mas adadda nga na urnos, kan adda iti makitam nga bungaan ti prayer life.
Let's say for example, umuna nga aldaw iti lawas, okay? No Lunes kumakas pagarigan, ti kararag mukot puro amin nga papastor, kan dagiti pampamilyada. Martes, dagiti ministries ti HBBC. Miyerkules, no adda ti sistema na ti prayer life mo, alalistum laeng nga talaga nga ma-distinguish, no adda iti development, kan adda movement, DJ prayer life mo. Kidya nga makitam, nga everyday, kan kada schedule ti prayer life mo, masungbatan niya po Diyos. So at least masadad na nga ma-enjoyam DJ pa nagkararag mo. Iso nga, dito pa nagkararag kakabsat, haan nga detay tapno may bagala nga, amen, nagkararag. Baka damagan tuman ni pasturo no sinut nagkararag. At least may tayag po di imak. No, because prayer life, that is personal and that is for your own personal good and personal benefit. Haan nga mabalin nga agkararagak kat isudat mabenepisyaran. Well, mabenepisyaran in a sense nga no anyaman di kararag po kadakwada. Let's say for example, kat mas adad dapay nga masungbatan. Ngam ti adad da nga mabenepisyaran, no datayo kat agkarkararag tayo, datayo nga mismo. Because when we spend our time and we discipline our time in our prayer life, the more that we strengthen our personal relationship with God. And the more that we will develop our intimate relationship with God. Iso nga umuna nga makita tayo dito'y kakabsat, nga maaramidan iti kararag iti panagbiag tayo, it will renew our inner strength. It renews our inner strength. Anya kaya't na nga sa wandeta, Pastor. Tapno mas adad na nga maawatan tayo, kitaan tayo di kunana di Isaiah 40 verse 31. Sabi dito, alright, iti Lucano kastiti kunana, ngem dagiti agpanuray ken iti apo, pabarwen danto dagiti pigsada. Could you imagine that? Oh, so uray no nakay ken bakit kan, alright? Ket no ingka iti apo, aguray ka iti apo, tikuna ni Apo Diyos, he will going to renew your strength. Alright? Halaan nga deta, no di agpangato da asipapayak akas la agila, agtaray danto ket di da mabannog, magnadanto ket di da agkapoy. So anya kayat na nga sa wandeta, so no kitaan tayo ditoy, ada iti ingkabil na nga illustration, iso da di agila. Nga kunana di jay, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. Eagles' wings, that represents divine protection. Alright? Freedom and empowerment. So itinaldaw-aldaw nga panagbiag tayo, hammo mabalin nga maikat nga dagitoy challenges, nga mabalin nga mga takar kanya tayo, itinaduma-duma nga aspeto ti panagbiag tayo, umay kanya tayo ti panagkapoy. Oo. Umay kadatay itinananay nga panagkapsut. Umay kanya tayo tinananay nga tayo kunatay nga rudon nga panakalipat. Okay? Iti apo iti panagbiag tayo. Kat ti tendency na deta, we tend to trust our own self. That's the reason why it says here, ngano kunana ditoy, agpanuray ka kani Apo Diyos, kat ikan na kanto pabarwan nanto iti pigsam, deto'y kunana dito'y nga kasmay sa nga agila, iso deta timang protektar kanya tayo iti inaldaw-aldaw, babaan ka dagiti karkararag tayo. Kan kunana dayjay, they shall mount up with wings as eagles, they shall run and not be weary. Anya kaya't na nga sa wandeta, alright, running and walking, that pictures endurance and steadfastness. So uray pa'y kadagito'y kadakkel nga karit ti panagbiag tayo, kinakailangan wag tayong tumigil. Kasi marami pa tayong dapat gawin. Hindi lang para sa ating sarili, sa ating pamilya, lalong-lalo na sa gawain ng Panginoon. That's the reason why hindi dapat tayo mapagod. Okay? Now, humanly speaking, napapagod tayo, pero dahil sa panalangin, binibigyan tayo ng Panginoon ng spiritual endurance and steadfastness na magpatuloy. Now, we need to admit that we are not only get tired, hindi lamang tayo napapagod physical, napapagod din tayo mental, napapagod din tayo emotional.
Alright? And I believe with all my heart, dun sa physical na kapaguran natin, itutulog mo lang yan, kamain ka lang, alright? Mag-vitamins ka, mag-gain mo man di strength mo. But yung kapaguran natin sa pag-iisip, kapaguran natin sa emosyon, mga kapatid, ibang usapan yan. And I believe with all my heart, it is only by the intervention of God in our lives wherein our fatigue mentally and emotionally ay nakakapag-survive tayo. Yan ay sa pamamagitan lamang ng panalangin. That's the reason why, kung meron mang nakakaalam dito, kung ikaw ay pagod na, walang iba kung hindi ang Panginoon at ikaw, mismo sa sarili mo. That's the reason why if you feel that you are already weak, alright, spiritually, emotionally, alright, mentally, wag mo nang hayaan na ang dyablo mag-intervene o papasok sa buhay mo, kundi kinakailangan dapat mas adaddakan nga agkararag. Kasla deto'y agila, deto'y gayam kanu agila, amuna no deto'y nga ni isunag at agpamarutan, ti dot-dot, marik na, oo. Deje kanu gayam kanu agila, no tay agpamarut, deje dot-dot nan, that was the time na isut pa nagkapsut na. Iso nga ti aramiden na, habang nga, at dapay laang nabatbati nga pigsana, tumayab, aramiden na, usar na je pigsana pa nga nabatbati, nga tumayab, nga mapan, deje kangatuan, nga bantay, kangatuan nga kayo, tapno ni tikas tagat ijay, nga agpamarot isuna. So kaya't na nga sawen, no na nga to deje yan na, awan iti mabalin nga makadangran keng kuana. Okay? So, haan isuna nga dete kunatay nga rod nga alis to nga madangran. So, amuna deje inaramid na. Amuna deje banag nga sinakbayan na. So, aging gana nga addatjay, aging gana nga agpatubon tumanen. Tumubo man dagiti buok na tapno mamarwanan manen dejay pigsana. So, kada tayo kakabsat, numarik na tayo nga datayo kat agkapsot, haan nga tila adda iti duduwaken tayo, hala nga tila adda nga taot kakuykuyog tayo, wano papapanan tayo. Okay? Kung tayo, alam natin at nararamdaman natin na tayo'y nanghihina na, the more dapat na tayo i-spend natin yung oras natin sa panalangin. Because hindi mo alam kung ano yung pwedeng gawin sa'yo ni Satanas. Hamuan mo no yan at pangbanatan ng kengka, hamuan mo no kayam ba dahi panang tira ni Satanas kengka, wano ditat pagpatenggaamon. That's why we have to see to it, at any cost, anumang oras, kinakailangan, gwardyado yung puso natin, yung espiritu natin, spiritual na aspeto sa buhay natin, sa pamamagitan ng panalangin. Kaste may isang apoy, nung narubrob detay apoy, narigat mo nga dukutan. Nuing ka nga rot, agpuor tatano nakapigpig, sagat tay permi nga, di mo pa'y kayat nga tay, narigat mo pa'y nga dukutan. Alright? Di same is true kanya tayo. No kasanot kinarubrob iti prayer life tayo, han nga kasjay ti kaalisto nga asitgan na tayo ni Satanas. No kasanot kinarubrob ti prayer life tayo, han nga kaskarina nga masilwan na tayo ni Satanas. Oh. So kitaan nyo ti panagkararag kat nakadadot mabalin na nga maitid kada tayo kakapsat. Hanlaan nga dahi i-renew na dahi pigsa tayo. Iso nga tayo kunak tarot tayo. Honestly speaking, idat tayo sakbay ngayon may ganang prayer meeting, sinot nang ikararag nga apo na bambanugak ka perming ikan nakatipig saktap no makatenda na prayer meeting. Oh, amen? Oh. So, simple words, but it matters to God. Aglalo no dahi nga dawatem keng kuana kat para ti pakay dayawan na. Oh. Para dahi pakay glorifyan tinagan na. Apay kit di nga ipaidam na kadatayon kagabsat. Amen? Oh. Hala nga itrinos our inner strength. Number 2, what prayer can do for my life or in my life provides wisdom and guidance. Ti pa nagkararag kagabsat, pasiriban na tayo. Oh. Isong ano ang dakas nga, da kayo nga estudyante, sakbay kayo nga mapan eskwela, kararag kayo.
Tadalikado dagita kadkadwam. Tadeta kadkadwam, nuhaan mo nga inkararag deta, kat saan nga ininspiran ni Apo Diyos, deta biyag deta kadkadwam, duwala ang timabalin nga mapasamak kedeta. Sikat mangimpluwensya kang kuana, wano isunat mangimpluwensya kang ka. And kadalasan, sad to say, forgive me if I am wrong, young people, students, kadalasan, yung mga unbeliever na classmate na ninyo, sila yung kadalasan nag-i-impluwensya sa buhay nyo. Alright? Baliktad. Alright? Ang dahilan kung bakit we cannot influence our classmate is because we lack prayer. Bakit kung minsan jebiyag tayo, awan ti makitam nga ingol na, awan ti makitam nga bitag na, awan ti makitam nga dita na, wano venom na, tibiyag ka dagiti, classmate kan dagiti barkada tayo, jay eskwela tayo, because we lack prayer. Awan kanya tayo jay sirib, kan jay guidance, kan jay nananay nga wisdom, nga mabalin nga aramiden tayo, tapnon iti kasta, mawin tayo, dagito'y classmate tayo, dagito'y friends tayo, maiyashers tayo isuda in ta church, kan agbalin nga nabunga, kan maadaan iti impact, iti biyag tayo. That's why when we pray, dapat ngamin, dati pa nagkararag, hanlang ngamin nga, Lord, i-bless mo Apo, dati panagbasa ka po Diyos, apay kumata, makaalak iti na nga nga grade. That's not the main priority. Dapat kumati kang runaan kan umuna nga kararag mugat kastoy. Apo, hamo ka di ipalubos, nga aglabas deto nga school year, ngahan ko nga masulwiningan, digiti classmate ko. Deta iti dapat kagabsat, nga kang runaan, nga dawaten tay kaniya po Diyos, kang runaan na kanya yung estudyante. Tano deta ti dinawat mo iti Apo, I believe everything will follow. Apo, paingelam ka di tibiyag ko, Apo Diyos. Tulungan na ka di, Apo, nga agbyag nga makayayo kang kakat. Anyaman ka di, nga banag, Apo, nga adda kanyak, nga makita da, Apo Diyos, kat sika kumat maidaydayaw. Kanday di makita da, Apo, kumakanyak, kat mangted kumat question mark, Apo, nga apay nga anyat adda kang kuana nga awan kanyak. Apay nga naggalisto na nga masurutan, kat nagrigat ko nga masurutan. Susursurwan tayo, halaeng nga dayjay secular competitiveness. No di kat di masursuro tayo pa'y dayjay Christian virtues to be applied to our fellow classmate. Amo yun no maminsan, itata, hanuna yan ma-appreciate ti estudyante dayjay panangilibrem kang kuana. Ti ma-appreciate ti estudyante itata, no kasanong nga tulungan isuna ta panagbasa. Hamoy papaidam, because you just do not know if that is the way God intended for you to reach out. Deto'y nga may isa nga estudyante. Kan dayjay, di mo kayat nga babaen kang ka, dayjay nananay nga Christian virtue nga nasursurom iti church, nga implementar kan aplikar mo iti biyag mo, kan kadagito'y classmate mo, kat isunto iti mahandan to pulos malipatan kang ka. Ngam no maminsan ngamin tatan kat very dependent mo't ngaminan digiti classmate mo aglalo na amuda nga si kagat nalaing kagat tema number 2 number 3 number 5 pay 1 to 10 latan handa nga detay ag-efforten. Alright, iso nga dapat kat kanya tayo tetoy nukayat tayo nga ti panagbiag tayo mas adadapay nga may kabuluhan may katuturan dawaten tay iti sirib ken panangidalan iti Apo, no kasanot panangiguide ken nananay nga panangiplastar tayo kadagiti bibiyag tayo. Kas kada tayo nga naganak, okay? Kumusta ken kasano iti panangdisiplina tay kadagiti anak tayo? Puro bugtak, puro unget, puro madideta. Naibagam aminen nga madi, awamot uray pa'y may isa nga na ibagam nga mayat, nga aramiden na. So, kasano dya ubing? That's the reason why, before talking to a child, I have learned this one important principle. Before you talk to your children, to your daughter or to your son, you have to talk to God first. Kasi, anak tayo nga agpaiso, alright, ngam no addaman ti talagang mangpalukneng ti puso digiti anak tayo ni Apo Diyos.
No addaman ti mabaling nga mang balbaliw kadagiti anak tayo, ni Apo Diyos. Oh. Iso nga ti kanayon nga ikarkararag po ti Apo kat Apo, ikanak kadi iti puso Apo. Kundi dyanan anay nga ayat, nga mangisuro Apo Diyos, kadagiti anak nga yung patalak mo kanya. Tano anos iditi dinawat ko kagabsat, talaga masuot ti anos mo eh. Oo, talaga nga agpalalo, and so on and so forth. Ngam no dayjay gayam ayat iti Apo ti dawatem para kaya ta anak mo. Hamo nga makita dayjay negatibo nga banag ti panagbiag na. No dikat diti makitam latagat dayjay stewardship mo nga accountable ka iti Apo kideta nga ubing. Iso nga amin kat aramidem agdepender ka ti Apo tapno laeng dayjay kayat iti Apo kideta nga ubing may patungpal. Tapno dumteng to ti kanito nga sumaklang tay kengkwana hantay tumabalin nga mababalaw, ta kuna tayo mat Apo, aday didagiti time na Apo Diyos nga di mawatak ti guidance mo, iti panang patanor kaya nga ubing Apo Diyos. Iso nga, makitam no anyat nagbanagan na. So ni Apo Diyos, mapantot kidete anak tayo, iso nang tumatag sungbat kang kwana. Alright? Iso nga uray pa iti panagdisiplina itata iti anak, kasapulan iti wisdom, day tagat babaan iti kararag. Tipay ka effective one nga nakitak, agkararag kayo nga duwata anak mo. Tay sunat pagkararagam mo muna, tapos after that, sika. And then, nunangag mo di kararag na, mabalin ako naman kang na, may anton maminsan anak ko kat timaysan to nga kararag mo pa personally, no siksikan to kat Apo tulungan naktap no agro kumapay ti prayer life ko. Han lang nga, di Christian life tayo, di prayer life tayo, dapat agro pa'y kumakakabsat. Malasin mo dete eh. Alright? Nga dahi pa nagkararag mo kat ada di development na, ada iti growth na. Hala nga dahi Lord bless, 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 bless. Apo ikanak. Haan? Alright? Ada dahi makitam kan mariknam. Okay? Dahi pa nag-grow dahi prayer life. So nga kanya tayo, ti pa nagkararag kagabsat. Kat iti nga makita tayo, nga iso iti mangted kadatay iti sirib kan guidance. So nga no, agkararag tayo, no, da pagkasapulan tayo ti panagbiag, sitwasyon tayo ti panagbiag, hanga tayo isot iyod di tayo kaditi panagkararag agagabsat. Amen? Dapat isot iyo na tayo. Numaminsan ngamin kat Apo, nagpatenggan Apo, naaramidak amin na Apo nga wagas kan pamuspusan Apo Diyos. Ngamawan latta Apo, han nga agbalin, iso nga Apo, tulungan nakadikan sikat makaamon. Madingamin baliktad. Okay? Dapat kat anyaman nga ba nagapanggapam, planuam, umuna dapat, idalan mo iti kararag kan, idasar mo nga umuna iti Apo. Apo anyat planum Apo, kan kasanot kayat mo nga panakaaramid na detoy Apo. Anyat kayat mo nga panakaiplastar na detoy Apo. Isuro nak ka di Apo, iturong nak kan idalan nak. Hanga ba nga napinpintas nga, kasjay iti panungat tayo kakabsat, dagijay banag tayo iti panagbiag. So nga rod nga iti bigat no kwa, amom na niya't schedule mo ti bigaten. So nga no makaraing ka iti bigaten, sakbay ka nga rumwarin ta kwartom, idasar mo amin ti Apon. Apo inakinta trabaho kat ni, schedule gayam itata Apo, detay katrabahwak nga sobirbya Apo. Kat ni agka-kwartuan kami Apo kat tulungan nakadi. Isuro nakadi no kasanot dealings ko keng kwana. Nga awan ti kina ipokrito Apo. Ni Apo Diyos, first period migayam detay naunget nga instructor mi Apo kat madandanagan nak Apo kat adapay exam kuntuno kwa kat isaganam kadi Apo ti pusok. Anything and everything. So nga ti may isa nga nasursurok ditoy, hanga umanay ta 30 minutes kakabsat. Nga panakisarsarita ti Apo. Hanga umanay. Sudya ko ng Pastor Proby nga may isang oras, talaga nga mapan kakabsat, no serious wom ti prayer life mo. No serious wom. Kanyak kakabsat, hanak nga dete, at the ritual na talaga, kung mga ti agparinto mga kuno ana. Alright? Dadagitay time na nga tay uray no dete, gapo na tayo, ti panaguyuyag ko, hanak nga pantay ti panaggedak, dete nakatugaw no kwawano na nga to, deta pungan ko, alright? Nga tayo nagtugaw kakas dayan, deta panunot mo tapusom kan deta bibig mo, agtantanin mo itiman.
mapanunot mo ti trabaho mi tatangag malam. Jay puso ken deta bibig mo, tantanumitim yun, tantanumitim. Nga ti tantanumitim mo, kat isaritam ti apo no anyat kayat mo nga mapasamak kiyat ang agmalam. Tamo yun apay, nalaglag antiriknanan to pusom. Oo. Rumwar ka, nalagan, at apay, naitalik mo aman iti apo ne. Oo. Iso ngayon to no, bumangong ka nga rodeng kat, kunam kat Lord, apo inted ko amin apo ngengkan, intalik mo amin apo kengkan, tulungan naklangin apo Diyos no kasano ak na makikooperar, kanagtulnog apo no anyat kayat mo, kano kasanot kayat mo nga panakaaramid digito nga banag, ngayon yuman ko apo kengka. So natalgad jeriknam, nalagan jeriknam, at apay, amo nga dan apo Diyos kaya digiti amin nga banag aramidem, awan pa nagdanag, awan pa nagdwadwa. Ngam, inton rabi akat laglagi pumati agyaman na. Maminsan kat detat sakit tayo alis tutay nga makalipat. So nga dapat kat we have to acknowledge uray pa iti apo kadagijay maramidan na kada tayo kan masursuro tayo mat nga tay hanamat irek-require nga isubad tayo subadan tayo. Ngam je panagyaman tayo kumakengkwana dapat masursuro tayo nga padayawan isunay tanyaman aspeto ti panagbiag tayo. So nga deta, if God provide wisdom and guidance through our prayer, dayjay sumarunong nga makita tayo ito yan, prayer gives peace of mind. So dayjay kunanay jayan ta, text tayo tatan ni J.J. Philippians, alright, nga ijay verse 7, ket tital na ti Diyos, alabsan na ti amin apan nakaawat. Sino kay dito iti napadasan ng detay, nadukot ti panunot na? Mawatan nyo, balikas nga nadukot. Da kayo nga estudyante, maawatan nyo dyan, nadukot. Sa bali, dukutam nga mina, sa bali. Datay nagulo. Awantal na. Nariribok. Datay di mo ammo. Alright? Pampanunutom ko ma, datay kat, tunukang kat, adama ibagakang kat, akalkalat kat, datay pampanunut mo. Alright? So nga tital na nga aggapo iti apo kakabsat, sa bali deta. Sabali. Han mo maifocus ti agtrabaho no nadukot ti panunot. Han mo maifocus di aramidem nuhan nga naurnos. Tilaang mabalin nga mangurnos ni Apo Diyos. Babaen iti kararag. Iso nga nagadot inrugim iti bigat. Uray may sa awan nalpasam iti malam. Uray? Ngam uray man no kas pagarigan talo, dua, iti inrugim iti bigat, basit agpaiso, but at the end of the day, you have seen the accomplishment and the fulfillment. Iso nga detay ko namanan nga isursuro, dagiti papastor tayo, sursuruan tayo at dapat dagiti things to do or to-do list tayo. Kada prayer list tayo. Tapno nunalpasan, checkam, nunanseran, checkam. So nga mo yung kakabsat, deto'y peace of mind. Sa bali detoy. Sa bali. Isungahan tayo makaturturog no maminsan ta adot pampanunutan tayo. Agin sumya ka. Alright. Tila da pampanunutem. Kinabagitan na panunutem to ta ay bag mo manen. Alahaan. Ore ka sa nung eyeliner ti ikabil mo di nga malingdan. Alright. Isunto man nga mainayon ta panunutemon. Di ka pala ang agispend ti kararag. Di ka pala agkararag. Mamisan kanya kat pagnaga ko ma. Sursurok ta, walking manen kagabsat kasapulan nga plastaran ti salunat. So abang walking ka. Okay? Dati audio Bible mo. Alright? And then habang walking ka, magkisarsarita ka iti apo. Napadasan yung kasdayang kagabsat. No dagat intayan ta CR. No awan iti masnup kan awan ti program pagkat sistema nga upobraam dita. Tila da mapampanunot mo no nakatugaw kat ta CR. Alahaan, da kayo nga naduma kagabsat. I do not know no nakababain iti agkararag iti CR no saan. Ngam amumat siguro ti apo je puso me. So yan naman. So imbes nga teka na yun tayo mga gan, this is, kumbaga kathanmat nga detay,
overuse. Ngam adda kinagpaiswan na deta kakabsat. Taka na yun ibagbagang pastor John, may mayat te agkarkararag, ngam te agdandanag. Katagpaiso deta. Aglalo kada tayo nga pada nga naganak. Oo. Numaminsan kat te permi nga naka big deal kanya tayo di gijay issues ti panagbiag. Yes, hana kayat nga sawan mo't nga hantay nga ikaso dagitoy. Ngam adda ti Diyos nga makaam mo kan iso itinananay nga akin kontrol ka dagitoy. Tilaan kasapulan tayo makikooperar tayo kang kuana. Oo. Dawaten tayo ititulong na no kasano kan anya iti partisipasyon tayo kan paset tayo kadagitoy nga pasamak kan detalya iti panagbiag tayo kakabsat. Iso nga deta ti panagkararag ikan na tayo iti peace of mind. Oh. Kauray man nga sleeping pills ti tumtumarem makaturog ka tum makariing ka ti bigat ay ket addan tumanen wen hantay mo takasla ka dagita unbelievers nga mangitirmit kat maminsan tapno pangalat turog ay kat awan sa balihan na masungbatan ta problema tay digita ngamno agkararag ka mabang-aran jeriknam mapapigsa ka mapabileg ka may kangkat inanama kan at least maadan kat tal na ti panunot. Tanumas ka inted mon iti apo agkat apay pila nga panunutem. Apay awan panagtalak mo ka na po Diyos. Oh, awatan yung kahit kausawang kakapsat. So nga detoy, maudi, not only renews our inner strength, provides wisdom and guidance, gives peace of mind, maudi, prayer gives godly and moral values or virtues. Oh. Katagpaiso deta. Di ka na yun mo nga panagkarkararag, apihan kad ka, balbaliwan niya po Diyos, digiti ka, babaling kan ugali tayo. Nung natangsit ka, padasam, si baram inal daw nga agkararag, kitaan. Posible nga, di nga may katakinatangsit mo. O, nung nalaing ka nga sumungbat kaninanang kantatang mo, baliwam, inal daw ka nga agkararag. O, balbaliwan na deta. Da kayo mat nga naganak. Alagat, advice ko lang detoy. Numadlaw yung nga adda pa nagbaliw mat ti kababaling kan ugali di kita anak tayo in the positive sense. Hantay mat kang kantsawan no kang aminin. Damuyo di kita. Pera de los buenos. Kaya't damat ti agbalbaliw nga mo tayo maprovokar da kagabsat kat talaga nga mapukaw mat yung momentum da. Daddo mga mina parents kat adano ko dagiti ko nada nga agurigur kanyat naknakan mo si kadayta kantsawan da pailang amin di kad mapukaw to di momentum dagiti anak kunadan tumanen bayaman laangan di ngamin ngam na maminsan adalang mat ngamin DJ wisdom mo nga panakisarita ka dagiti anak adda DJ panakidil mumot kadakwada. So nga kanyak no kalat tanokwan, agisumak, no tayo makitak ko mga napintas tiriing na kuma, dagiti ubing ko. Aglalo dagiti inauna kuma, no napintas tiriing na kumagat, dagiti time na nakuha nga, hello, good morning, no kunada no kagat, kunakbatlat nga, agisumak mat no kwa na. No dadumagat, adda dagiti, bumabada no kwan, no umayda no kwan, natbalon ko. Anyat pagbadok, temidjas ko. Ang bihira nga napintas. Okay? Diyanan anay nga riing da. So nga dapat kanya tayo, dati pa nagkararag. Karunaan na kanya yung ngayang people, masursuro tayo detoy. Spend much time in our prayer to develop godly and moral virtues or values. Amok deta, ada digidi time ko idi kwa nga talaga nga siya kat may napungtutak idi. Alistuak nga agpungtut. Deta struggle ko idi kwa. Pero by the grace of God, isot dinawdawat ko ti Apo, tanakitak no anyat bungain na, karkararag ko ti Apo na karigrigat, ngam pinatgan mat ni Apo Diyos. So nga itata, imbes nga agpungtot kan agungot ka nga dagos, haan, no di kat di mapalawa, di pa nakaawat mo. Imbes nga dati mapan kumay, agpungtot ka kumangkat, panunot ka pelang katagkararag ka, DJ kat sakbayan na,
wano prebentaran na, DJ mas adat dapay, wano madi nga mabalin mo nga maramidan. So nga kanya tayo, ti panagkararag, sapul nga makita dapat kanya tayo detoy. Kasi halang ko mga umanay nga amuda nga datayo kat umay tayo makigimgimong. Han ko nga umanay nga amuda nga agtuktukar ka, agkankanta ka, wano at the ministry ti church, no di kat di makita da kuma, at da pagbalbaliwan iti panagbiag. Detat kang runaan, jak malipatan, narigat mo nga mawinti saksi ni Cuba because they don't believe in hell. Narigat mo nga mawin. Alright? Nga mamom no niya't mabalin mo nga pangwin kadakwada, di testimony kanday jay panagbalbaliw iti panagbiag mo. Iso nga day change life tayo, day transformation ti biag tayo. Umanayan detan nga pakaisalakanan di jay unbelievers nga makamamo kan makakitkita kada tayo. Iso nga timay sa nga pagyamanak iti Apo. Ijay pasukin, ijay inak. Ado kami nga PTA officer nga pastor. Talo kami. Ijay treasurer, the grade 10 representative kansiyak. Pero by the grace of God, there is a distinction with the Baptist pastor. Manipod panagsao, panagkararag, panagbado, ken panakadil iti tattao. Makita da. So in that way, inot-inot, nga you can share your faith to them. And the first is the gospel. Iso nga ti umuna nga saludsod, dagat apay mat pastor, uri pastor kayo, akat han kayo nga agpapada. Alright? So tiga po na, umuna ti amin, jay Diyos sa pagserserbiam, kan day jay relasyon mo ti Apo, kan oras nga is-spend mo iti Apo. Iso nga deta. So nga kanya tayo kakabsat, if we want that our life be different, we must spend our time in praying. That will renew our inner strength, that will provide wisdom and guidance, that will give peace of mind, and that will going to produce godly and moral values. So I hope that this short reminder to each and every one of us with regards to prayer, kat adda iti bunungain na, kan banagan na iti panagbiag tayo kakabsat. Naimbagarabi tayo amin, kaya po Diyos ti may daydayan. Thank you kakabsat. Okay, naimbagarabi tayo amin kakabsat. Thank you so much, Pastor Ver. Kadeta nagpintas, nakabagbagas, nakabilbilag nga mensahe. Kat awan iti rason na nga diti agkararag, tadigi jay puntos. They are powerful reasons nga i-improve tayo iti quality kakabsat iti prayer life tayo. Muna kablawang kay amin, good evening HBBC family. Nagiti amin nga agbuybuya iti Facebook and YouTube. Kastamat kadagiti adda kadagiti na duma-duma nga sanctuaries kat kitkitak-kitay maragsakan nga makakita ti kaadu tayo. Kan bilang tayo kakabsat itangarabi all over the place. Okay? Kat siyempre, kablaawak mo't iti pamilya, every time I am away, mamimiss ko nga kan kanayon ida, my wife, dyan, nasaan siya? Si Ma'am Kay, tapos si Kirk, si Catherine, at saka si Kiyon. O, numan pa every now and then, we would message and we would call. Yan. Praise the Lord. So, thank you so much. And, of course, nag-excuse nak lang biit, padama pelang iti service kakabsat ditoy. Mangrugi DJ main challenge, but nag-outak basit just to come and drop by and send you a greeting on our prayer meeting tonight. To God be the glory, kakabsat. Adda kami dito Pastor Dennis, Pastor June, ni Preacher Rohel, because we are attending the Bible mode. We value spiritual growth. So,
as leaders, kailangan mimot iti kasto nga conference, tapnon adadapay nga may strengthen kami, kan may educate kami, as a result, adada nga may strengthen kan ma-educate na kayo kakabsat. Praise God, the message ni Pastor John Itemalem. Very powerful that they preaching na thank you for your prayers. Yan. Okay? And kastamot kanyak, ag-speak ak to no bigat iti rabii kakabsat. Aya, duwagam kay ni Pastor BMA. Pinaka-last and main and final night and challenge. So please pray for me that I could also be a blessing. Narigat ti ag-preach ti maudi kasi naibagada ngamin amin no kuan. Aya, kaslawan maibagamon. Kumbaga ket no kuma buffet, nabsugdan, dessert la kanya akon kakabsat. But I pray that that a dessert will have a long-lasting impact to our pastors and delegates. This coming Sunday, mangrugin kakabsat that emphasis tayo kaputa excellence ti tema ta itang atawen kat spirituality kakabsat. Tingamin spirituality kayat nangasawan godliness. So ipakita to kada kayo no kasano nga may practice iti godliness, iti pamilya, iti day-to-day life, iti church tayo. Pakitak to kada kayo, no kasano nga iti godliness, dayto iti dapat nga karakteristik nga i-practice tayo kakabsat. How that this is a right character and this is a very rewarding thing that we need to practice godliness. So, we will start that on Sunday. Kat every Sunday, nga may emphasize data, we will talk about the characteristics of godliness. I will discuss about the characteristics of ungodliness. Tapno ma-picture yo, anat lang ti godly nga Kristiyano, anamat iti ugali biyag ken lang tay ungodly a Kristiyano. Then I will discuss about the godly home, godly career person or godly profession, godly church, godly leadership, puro about godliness kakabsat. Ako na nagat godliness with contentment is great gain. So may we all come on Sunday early. Kanayon tayo mutkat nga nasapan, but I would like coordinators to communicate with all our members that they come early, they come excited. Han nga umay nga deti agmamayo ko nagpapatay. And that we will come expectant. Talo nga early, excited. To come excited, you must pray. Awanong umay kapilyang hangkin nagkararag namin. Sakbay kayo nga umay church, uno mapang kadagita kapilya tayo, agkararag kayo kakabsat, and come expectant. Ayan. Dete umay ka nga namnamaan, nga daiyawid mo kakabsat, nga blessing manipod iti sao iti apo. Okay? So may we all come on Sunday early, excited and expectant. So that's all that I could say tonight. Magandang gabi sa inyong lahat. Thank you, Pastor Bear. And sana ay maging safe yung pag-uwi namin. Some of our delegates will be coming home tomorrow night. Kami naman ni Pastor June ay Friday morning. Okay? So, God bless you and to God be the glory. Maraming salamat. We'll sing the closing song. Now, we'll give the offering. Okay, prayer for the offering. Then, as we give our offering, we'll sing the closing song habang nagbibigay tayo. Then, we'll have the closing prayer. Okay? God bless you all. Babalik po ako doon sa ating service dito sa MBBE. Thank you. Amen. Thank you very much, Pastor Broovy. Tumagdartay nga kagabsat, tahintay iti panakay kararag iti offering. Okay, let's pray. Apo, agyaman kami iti nabuslon nga ayat kan pamendisyon mo sag tumunggal maysa. Katapo iti dayto nga rabi, umay mi apo ipahay, digito nga sagsagot apo Diyos ken ka, kat bendisyonam ka di apo, tapno niti kasta kat mas maaramat pay kadagiti trabahom. Bendisyonam digiti kakabsat, digiti pagsapulan da, salwadam apo, digiti salunat da po iti naldaw-aldaw. Kaya kastamat apo Diyos nga sikay iti agtultuloy nga mangted apo kada kami
iti ayat kideto apo nga banag ken area nga mabalin apo nga panang padayaw mi apo ken ka. Dagiti nga ti kararag mi apo may kapoy tinagan ni puming Jesus. Amen. Okay, so may the Lord bless you as you give kakabsat. Amen. Let us sing the song, Just Pray, for our closing song, Kabsat. Praise God for the message. Amen. Let's all stand as we sing the song. I was discouraged when no answer came. See, I prayed for years and I still saw no change. I was ready to give up on my wish of victory, but when I prayed the last time, His power broke through. Where is justice here? As God is. Where is justice here? As God is strong. Where is vicious heart? As God can reach. Don't ever give up. Just pray. Don't ever give up. Just pray. Ask us now. Do we have been given a means to God's throne of the one potential is yet to be known? There is nothing in just what one can do. So just keep praying. This is it. God's now. And where is justice being? As God is. Where is justice gone? God is strong. Where is vicious heart? As God can reach. Don't ever give up. Just pray. Just pray. So never give up. Just Amen. Let's close in prayer. Once again, dear Lord, we thank you for tonight's service, the lesson that we have learned. Kanuray pa'y digiti araraw, kan kararag apo, ngay may miapo in payapo para ken ka, kat zawata ka po Diyos nga sapay ta song batam apo digitoy, babani ti pagayatam, kataywanan na kami, ti panagawi ti sagtumunggal may sa apo Diyos, kan tulungan na kami, uray pa'y kadagiti na batbating aldaw, dati apo nga lawas, ken kang runana po nga dawatem iti dayto nga rabii ti panangi preserbam iti salunat kiret piksa dagiti papastor mi apo Dios ya Manila ken panangi empower mo apo iti senior pastor mi apo in Tunubigat as he will going to use him ket apo iti evening service apo so tulungam apo isuna. So once again dismiss us O God with your blessing because we ask all these things in Christ's most precious name. Amen and amen. God bless us all, kakabsat. We are all now dismissed.